Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde-ke futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. Sengiphinde ngabuya-ke futhi nezama-telenovela hlala nami nje ngikuzele nazo. Namhlanje ngiphatheleke amathiza athinta-ke kwababa izinto nje okumele kuyilindele lapha kwababa kulona-ke leli viki esikulona. So kumathiza-ke mbukeli baveza ukuthi-ke uMakhumalo uzoba-ke senkingeni njengoba-ke ezogcina-ke exposekile ukuthi-ke uyena owakhipha-ke indaba ukuthi-ke uzwelakhe akasiyena owakwaMkhize. UZandile uzoyikhuluma-ke njengoba-ke zinjalo and-ke ukhethiwe uzophoxa kakhulu mayethola ukuthi-ke uMakhumalo lo owaputshuza-ke lezi ndaba. Okunye-ke lambukeli abakuvezile baveza ukuthi-ke uMusa uzolwela-ke iposition yokuthi-ke beyinkosana lapha kwaMkhize ngenkani. Ngapha kuDumsane uzozama ukuthi-ke ehlukanise uzwelakhe namadlozi yalapha kwaMkhize kodwa-ke ngeke kube lula. Azoyilwela amadlozi kaMkhize and azobe engahambisana lokho kuzobe kwenziwa uDumsane. Ukulwa kwamadlozi elwela yena kuzwelakhe kuzomcasula kakhulu kuDumsane and futhi kuzomdida kakhulu yena kuDumsane ngendaba yakhe uzwelakhe. Baphinde baveza-ke la ukuthi-ke umndeni wakaMtawungi uzoba-ke sesayidini lakhe uzwelakhe and bazozama ukuthi-ke bemseke ngayo yonke indlela. And baphinde baveza-ke la ukuthi-ke uMakhumalo ukuputshuza kwakhe indaba ngozwelakhe kuzokwenza-ke impilo yakhe ibe nzima and-ke ukhethiwe benomxolisi bazobe bengafuni lutho ebahlanganisa naye uMakhumalo kodwa kuzozama uMakhumalo ukuthi-ke lungise izinto kodwa-ke kuzoba nzima. And okunye-ke lambukeli abakuvezile baveza ukuthi-ke uMusa uzobuyela lapha ekhaya kubo kwaMkhize and-ke uzobeke edelela and uzobe kusebenzisa ukuthi-ke uyena inkosana yakwaMkhize. Uzoze-ke etshele nozwelakhe ukuthi-ke ikhampani yakhe le and-ke yena uzwelakhe akahlangani nekhampani yakwaMkhize. Aphela lapha-ke mbukeli amathiza akwababa akulona-ke leli viki esikulona. Yizo-ke lezade ngiphathele zona ake ngithi-ke nje danke ngiyazi bongela.